Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba pensyengan Syiem ubade UMDC ke Kongres na penthor umkra maukar constituency udang mat Jingeh akademi gisngi banbat ya kashuki Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council hadian bagi Nongkitkam ki bahakmat jang ke district kila pak sendan daga Jingtho syakinong yalam ke All India Congress Committee. Hagini gisngi kalami ke khubor bagi nong yalam ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kila penbuar ki arngut ki MDC ke Kongres kata uba pensyengan Syiem badi uba Roni Willingdo UMLA bat MDC bermentah ke Meliam constituency makin Weng no banyak trelang bat keseng National People's Party. Ki khubor ki bayajan ki yathu bagi Nongkitkam ki bahakmat jong keseng Kongres naduk ki Nongkitkam jong ki district bapher kentup ki mahila kila pak sendan daga Jingtho sya secretary ke All India Congress Committee ubapet ya ke Meghalaya Uchela Kumar bakim sengu tenat baki MDC ke Kongres banyak trelang bat ke NPP hak ACC Shilo. Hakani ke Shiti ke baki lapha hak arpundut tarik nai Weng arja arpesau lasoi de uba Antonio Ward President East Khasi Hills District Congress Committee bat ba Bon Manding Nonglang President West Khasi Hills District Congress Committee ba Alexander Khasantiu President East and West Khasi Hills District Committee Dr. Omarlin Kendia President Shillong City Congress Committee ba MG Jingkyrshan Lord President Ribohai District Congress Committee Bakin Pham V Khalingdo President Southwest Khasi Hills District Committee Congress Committee bat Gong Joplin Shela kabadai ke President Meghalaya Mahila Congress Committee. Kini Nongkitkam ke Kongres kila pun pau bah ke Jingeh kenduk lang ke balong men hak arpau tarik nai luar arja arpesau hapdeng ki President jong ki block President ki district kila pun bori uba Syiem bat uba RV Lingdo makin Weng no ban Jingkyrshan ke Executive Committee balai alam daga seng NPP ya ke bala Jingkyrshan dau President ke MPCC. Kila ongruk banamar ke election MDC syaka ke HEDC kala ban long hakatayo khadu rempang arjar arpesan kumta ke Kongres kamdai banyak trelang bat ke seng NPP dan BJP. Kumta kini Nongkitkam kila kerpat ya ke Aicc bahkan betha ya ba Syiem bat ba RV Lingdo makin Weng no ya ke Jingkyrshan ke NPP bala dakim ko ngu ke deban ngat ha ke jingpenshta. Ki khubor ki bayajan ki yathu bahalor kani ke Shiti u Dr. Chala Kumar ubade secretary Aicc bapet ya ke Meghalaya badu Anthony Matthew Joint Secretary ke Aicc bapet ya ke Meghalaya kilawan Shillong haka atarik no pra arjar arpesau bani kendo ya ke Nongkitkam. Shushu ki khubor ki yathu baki Nongkitkam naduk ki President ke district mahila bat ki samla kila penpau biang ya ke juk ke sur shiki nong yalam ke Aicc kumjuk ke lekran haka arpau tarik nai luar arja arpesau ban penbor ban pha Weng no iki arngut ki MDC Congress ban ya trelang bat ke NPP hak HEDC. Las ngut hu namar ke jingsha penbor palat hak Nongkitkam ke Congress menta uba Syiem ule kendu Jingeh ban peteng ban bat ya ke kam Deputy CM hak HEDC.